Wabantu b'Imana mwamako hejuru. Abazimu bakomeje kumuka impande n'impande kandi satani niko ateye niko bizabimera kandi je naramuhamagaye ndamubwira ngo uza ariko hano habaye Kelele narabimubwiye ariko uze turakwakira ikiba kibijambo binzibiriramo ariko ngugera uno munsi ngo tubwire amakuru bwana sifiwe none haraguruka nk'abimbe nk'abatatu babangutse dukoze satani isoni mu minsi ishize satani yadukojeje isoni natwe tugiye kuyikoza isoni kandi mu giterane cy'abayumbe BWACU Nairobi tuguhaye ikaze nubwo abazimu bakomeje kumuka impande n'impande kandi satani niko ateye niko bizabimera kandi je naramuhamagaye ndamubwira ngo uza ariko hano habaye Kelele narabimubwiye ariko uze turakwakira ikiba kibijambo manze murekeya hari agafuraze yeza nshize ku mutima ntigataha kagomba kurara muri Kayore no kuri Mutandaho ngo Eliya arajuguma ingabo z'ubwami bw'ubuperesi zari zamunyeganyeje hejuru y'umuhamagaro aranyeganyega ahinda umushitsi aravuga ngo se ko nshize ndajaye ngo yigira inama yo guhunga Yesu arabimenya ko Eliya yashaka kudevya umuhamagaro inyuma yanyu ntimuhaye mwifana aho muri hari bakajabika aho bakajabika bari hari ba Pahoro aho ba Pahoro bari hari Yesu ikibando ntikizabura gifata haki ya Mungu timukazamugira ngo turabana twakandagiye mu kirari cya Yesu imbwa iyo yamaraga gutorera neza natobeye hwimbwa bukeye imbwa iyo yakubitaga mu kirari gutya wageze ubona kwigira gutya na imbwa itatoye ikirari yageze izigahuna ikirari cya Yesu twaragitoye ejo yatubwiye ku itorero rya mbere izarangaga itorero rya mbere ndahwera mbura amahoro avuga amakuru yarangaga abitorero ba mbere uko bari bameze imiterere y'itorero rya mbere uko ryari rimeze avuga amakuru yayo arayacencura ngo ndihindukize ngarure rino torero ry'ubunyi ndagerageza pi arananira bwira bacu tureka mpaguruke ngiye kwiruka bakureho nk'inzira gucya Pastor Imana gweza umugisha zambwiriza iminsi myinshi kugeza ubwo hamwe nanga kujayo ariko wigishije numva nkeneye bontora nkaba nko wa kabiri ko mbabwije ukuri na kino cyumweru naretse kubera igiterane cy'abayumbi ariko yigishije numva nkeneye agato ko simba ejo yatubwiye ku itorero rya mbere izarangaga itorero rya mbere ndahwera mbura amahoro avuga amakuru yarangaga abitorero ba mbere uko bari bameze imiterere y'itorero rya mbere uko ryari rimeze avuga amakuru yayo arayacencura ngo ndihindukize ngarure rino torero ry'ubunyi tuzamurira Imana ishubahiro haleluya bana sifiwe ntabwo nkunze kwitokesa zamfata mikora ruko ndi bwigisha ariko numvishije ibintu binzibiriramo ariko ngugera uno munsi ngo tubwire amakuru bwana sifiwe none haraguruka nk'abimbe nk'abatatu babangutse dukoze satani isoni mu minsi ishize satani yadukojeje isoni natwe tugiye kuyikoza isoni yavuze neza pastor yavuze ngo nta musirikare uzuraswa atari ku rugamba umuntu wese azaraswa ari ku rugamba haduyi yacu nti tuzoyisiga habe nabuke tuzoyimara yose ishiri kandi kajorite wacu turacyari kumwe nawe nubwo ibitaro byo bakura ariko tuzomufata kugeza ibitaro tubibonye ariko kajorite yacu nti tuzoyisiga none bizima arakora kuri padi twirukanke zenguruke nimara nike nubundi president gasita
n'ubundi ntiyari kugira atampaye ngo tubzineho ndakwiyegereje mu muhana w'iwacu Nairobi uyu mugabo azatwitaho iyo turi iwabo Paturo yaturushije amanyama ninjoro aravuga ariko ndibaza ko ari nje wagezeyo mbere ya Paturo kandi batwitaho batugirira neza Imana yo mu ijuru ishimwe ko mwageze iwacu kandi mu giterane cy'abayumbe biwacu Nairobi tuguhaye ikaze nubwo abazimu bakomeje kumuka impande n'impande kandi satani niko ateye niko bizabimera kandi je naramuhamagaye ndamubwira ngo uza ariko hano habaye Kelele narabimubwiye ariko uze turakwakira ikiba kibi ijambo Bwana sifiwe. Ejo Revera Runyambo yabaye nk'ukora ku ikaratasi y'abakorinto. Avuga amakuru yabo. Bwana sifiwe. Bibiliya yemera ishari ryiza. Namanu vanki chontereka ukicara nanje nkaba nkutanga umugati gake. Kubera ibintu nayo numvishije uvuze mu matwi numvusigaje ibindi. Aya ekandeke. Andeke igihe kizogera tu. Tuzamura. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Barikiwa sana. Trim. Sika. Bwana Yesu asifiwe. Ni haleluya gusa. Amen. Amen. Usubire kandi. Haleluya. Yesu yaravuze ngo se umuntu amaze gukongeza umuriro ngo ugafatwa timukaza mutugirira impuhwe uko turi abasaza zampuwe abantu bagira mu mutima ngo ariko ngo ababana manze mureke ya hari agafuraze yeza nshize ku mutima ntigataha kagomba kurara muri Kayore no kuri Mutandaho ngo ariko ngo ababana ngo ababana hari ikizabavamo cabavuyemo umwanditsi yaravuze ngo iyo tuja ngo si kuzimu mu rupfu simumva niho gikuzimu iyo tuja ni mu bwami yavugaga ni muri Kristo Eliya yigeze kugira impuhwe nkiza abasaza n'abasore n'abakecuru ziramurya ngo hari changamoto nk'iyihari ya YouTube n'amacano na mituwarite n'ibihugu ngo Eliya arajuguma ingabo z'ubwami bw'ubuperesi zari zamunyeganyeje hejuru y'umuhamagaro
aranyeganyega ahinda umushitsi aravuga ngo ese ko nshize ndajahe ngo yigira inama yo guhunga. Yesu arabimenya amenya ko Eliya yahaye ashaka kudevya umuhamagaro, ngo atuma marayika ngo aramubwira ngo ugende umubwire ngo haracyari ibihumbi bashumba ko murasaza, inyuma yanyu ntimuhaye mwifana. Aho muri hari bakajabika, aho bakajabika bari hari ba Pahoro, aho ba Pahoro bari hari Yesu. Ikibando ntikizabura gifata haki ya Mungu. Timukazamubwira ngo turabana twakandagiye mu kirari cya Yesu. Imbwa iyo yamaraga gutorera neza natobeye hwimbwa bukeye, imbwa iyo yakubitaga mu kirari gutya wageze ubona kwigira gutya, na imbwa itatoye ikirari yageze izigahuna ikirari cya Yesu twaragitoye. Titugisubiye ikuzimu, tituzoja kwa Satani, twarabimenye. Muhava tuhava abandi bahaje, bahava abandi bahava. Impande biravuze ikanisa rigende.
mumuyobore. Zamura ikiganza cya muvandi. Zamura ikiganza cya. Zamura ikiganza cya. Zamura ikiganza cya. Hallelujah.
Sarushira ngo sabene dusimbuke. Amen. Murakoze. Shiramo.